wemeye icyaha leta kugabaniriza igihano yari hano. What took so long? Kuki mwatinze? Babanje kwimura. We did. Amafaranga mwayabonye cyane. Better to be. Aho yatubwiye niyo twayasanze. Let's have a chat. Reka tuganire. Katururi. Abagabo bafayo amafaranga bamaze kuyatsimba. So, none do we have a deal? Twumvikanye? I hear you're a Marine. Numvishe ko uzuri na marine wari umusirikare. How many times you ship out? Quite a few. Wagiye kuri misi inshuro zingahe ntago ari nyinshi cyane. So that makes you kind of dangerous, huh? Bivuze ngo ibyo bikugira umuntu rero mubi cyane nimba waragiye ku misi yo menshi. Gloves. Ko wambaye gase bisobanuye iki? Katururi. Mugabo bamushyira imbunda imbere. Hey, pick it up. Tori ya mbunda, atori imbunda bahitemo murasa bazatangira raporo bavuga ati yari afite imbunda ashaka kuturasa turamurasa. Bamunase imbunda imbere, bari bambaye ga tora iri ya mbunda. Ukitora bahita bakurasa bakavuga ati yari afite imbunda turamurasa. Mane binaga byo twumvikanye. Mugabo barashaka kumukurisha icyaha. Tora imbunda bahita murasa. Ayo mafaranga mwayabaze. Cash. Did you count it? Amafaranga nabwiye musanga mwayabaze. I counted it. When you got to 3 million. Amafaranga nabarangiye harero miliyoni 3 gusa. Might need a bargaining chip. Narimbizi ko nizi kumba amafaranga babonye ni miliyoni 3 kandi yibye zingahe? 9. Yeah, but 9 cents. Miliyoni 3 n'amafaranga menshi. Ariko nago ziwanye na miliyoni 9. Aho nabarangiye hari 3. Okay. You're right. Nimba vuga kuri. Where's the other 6? Izindi miliyoni 6 rero ziri hezi tuma abi 9. Hari wakomanze. Company? Hari umuntu agomba kuza? Wapi? Agent Sam Baker, FBI. Agent Sam Baker, FBI. Kumba fanda riyiziye wabatumye. Reka zasanga igisambo yabatumye gufunga bagitunze imbunda rero bashaka kukica. What do I do? Nkora iki rero? Nkora iki? Barakomanga. Kingura umuryango. Just a second. Uretse gato ndaje aranyumvishe ko ndi muzima mwibeshye mu ndasi. You got 5 minutes and the clock's already ticking. Ufite iminota 5 yo kubukinguye wakabisha. Hey! Katururi. Carter. Kingura umuryango kata. Uretse uzurebe. Fandire kaza sange byari bigiye kurasa umuntu. Unakura yimbunda bahita bazihisha barazihisha. Imana irebera ibisa. Nibyande bavuga ngo voka yimbwa imanuka ihiye. Kawunga yimbwa Imana irari yisonze. Umugabo Imana yaramutabaye. Oh. You guys are handling this? Kiraga muri kucyitaho? Let me buy. Yega fandi yinjiramo. Sanga umwe afite imbunda. Yambaye naga. N'igisambu kiri hano. With the 9mm. Kuki ufite iyo 9mm? Iyo mbunda ni pistol n'ubwoko bwa pistol zino Glocks. Nama pistol mbanza muko y'ama pistol nyine kubera ntago ndi umusivili ndiri matango. Kureba ubona hano byahinduye isura. Ubona abagabo hari igihe rero ukabona harimo uruntu. Ahari abantu ntihabura uruntu. Ibi ni biki? Sasu yararyumva. Hey! Sasu yahoze ari marine. Deposa abagabo hasi. Fata imbunda. Mambo vipi? Abagabo bari kunenga kuri etage hejuru. Parikano. Hey! Fungirano. Bimeze biti. Hey! Uyarababona umugabo wanjye kakora safe akaba afite imbunda. Genda sheri. Imbunda ku mutwe. Sheri twagiye. Ni muze twagiye ariko umugore yumiwe. Shushu be bari abagabo konzi kari inshuti zawe yababonye kare. Twagiye. Hey! Umugore biramucanga. Katururi. Bimeze biti. Umugabo itatse kijipe cye ari imanukira. Fire! Bisha fande wabo kugira ngo barye amafaranga. Bisha fande wabo. Nakubwenga amafaranga zarikora. Hey! Baramukurikira. Bakora cyane. Nari nje kureba. Who's shooting at us? Ninde uri kuturasa? FBI iri kukurasa. Ubwo umugezi wa nabi. Kumva ko polisi iri kukurasa cyangwa abashinzwe umutekano ubwo umuntu mubi. Ntago nakwizera kurashe Beka. Mani ciceka aho ngaho. Ntago ari nje wamurashe uyu musore turikurikiye ni umurashe. Ibaza ariko batangira kumugerekaho icyaha. Atwaye imbunda yanjye ariko. Atwaye sigiye n'imbunda. Pistol. Wakoze biki? Kira ukoze biki? Ani ndagusezeranya. First we have to ditch this car. Reka imodoka tubanze tuyive mu mbere na mbere bayibonye. Hey! Mugaba katanu. Musaza ufite uburyo katamo imbehe. Mu muhanda hagati. Bimeze biti? Yakurikiwe. Bano bana nabo bamukurikiye amafaranga barayashaka dore nguriye. Nakuducika. Byifashe biti? Abana barakurikira. FBI ku musaza ari kumwe na sheriwe. Vayo! Hey! Parikano. Ku kimodoka basanze giparitsa. Uzeravuze ati imodoka reka tubanze tuyikureho. Imodoka
imodoka bayisanga hano barashaka kumwica bakavuga ko ari nawe urasha fande wabo yari umugizi wa nabi amafaranga bakayarya niko gahunda ziba zimeze urabizi cakurya iriya mani tugomba kwirwanaho no kwirwanaho hey Katururi vayo bucece mu gace to ako muginga kati gukurikira igisambo rero buriya kiba ari umuntu urenze koko yibaze ko na Yesu yarebye abasobanuzi abantu bose bakwisi bakora akazi gatandukanye akavuga turabizi ngiye ningaruka kwisi nzaza nk'igisambo Yesu ngazaza nk'umujura urumva sibiri muri Bibiliya ngo muhore mwiteguye ngo kuko najya kuza azaza nk'igisambo mbego kuntu Yesu ategura hakurino bimeze bite ntago barajya kure hinjira mu modoka bakomeze bahiga umugabo hey Katururi fashe bite yeah yeah hakurino yeah doraho bitsimbye ibigo byaraje bicaho bano bitsimbye mu modoka y'abandi igisambo kiba kizi kwisha bagiye biba imodoka y'abandi barayikingura bayihishamo sabano muginga nyuzihe gukurikira ibandi nk'iri rimaze imyaka 8 ryiba amabanki nta muntu urarifata nuko ryari rigiriye mu leta rikayibwira ati narinje ngo mumfunge ariko ubundi nta rugo bari kuzarifata urumva uyu muntu abafite ubwenge ndetse nagare babantu ngo baniga abantu batera kacoya we ni umunyamwuga ni umuhanga byo akora arabizi Katururi to muze hey arukuvayo bakakurasa Katururi barangishije ibimodoka y'abandi umugore arumirwa sheri wibana amamodoka ntayibase Yesu Kristo abona umugabo urya kure y'icyuma I can explain. ndaza kugusobanurira nyuma sheri ndaza kugusobanurira nyuma sheri n'impamvu niba amamodoka Bandit. I haven't wewe ryabandi ryinshi risoka here maze umwaka ariko ntiba bank as much as jaywalk since I met you. kuva nahura nawe naretse ibintu byo kwiba Okay, until tonight. ariko wibye imodoka ye kugeza iri joro nyine nibwo nongeye kwiba yumiwe Listen to me, you have to turn Nyumva. yourself in. urabizi ufite kugenda bakagufunga Thing to do. That's what nanjye nibyo nshaka gukora you, but nibyo nashaka kukubwira ariko I didn't have the courage. ntabwo nigeze mbona imbaraga zo kubikubwira uretse Your surprise was let's get a cute house in Newton and move in. mbere na mbere baje kunyereka inzu nziza iri muri Newton I cyane wiba n'amabanki you and I were gonna have a chance at a life together. ko nabonaga ko tugiye kugira amahirwe yo kubana ubuzima bwanjye bwose nawe No. I needed to come clean to the feds and ndashaka kubwira polisi cyangwa se feds FBI ko ari iyo gisambo hoping once you knew the whole story you'd be understood. numva ko numenye inkuru yose ko niba gacere ko nkaza kubirekaho muriye nawe That was before. njye nawe turaberanye I'm not a bank robber anymore. ntabwo nyiri igisambo kiba amabanki I need Severe. urabizi nkeneye akayaga birandenze Call over. parika ku ruhande se nkeneye akayaga kumbe dore aho byabereye kuri Charleston Hotel polisi yahise yagira hapfiriye umuyobozi ukomeye wo muri FBI barakwereka mugenzi ya Jano ni Nando Katururi abamwishe ni bagenzi be meze bite yo to byabacanze umugore byamurenze sheri karame byabarenze You killed. No one. Not bishe abantu bangahe nta numwe nyiri no muri n'umusirikare nawe nishe I didn't make bombs. I disarmed. cyane nubwo nateguraga ibisasu ntabwo nabikoraga Been lying to me warambeshye the whole time. iki gihe cyose
I didn't lie. ntago nigeze nkubeshya ani Didn't tell you. ahubwo nuko hari ibintu ntakubwiye ariko sinakubeshye umuntu kuba hari ikintu atakubwiye no kuba yarakikubeshye biratandukanye. No money, but I knew that secret would nari mbizi ko iryo banga n'ubundi inside riri kundya indani mo imbere hurt what you and I have. So the house ntizana kubabaza kurusha uko ryambabaza. pay for that with stolen money? iriya nzu wari kuyishyura amafaranga w'ibyoya That from when I was in the service. hari amafaranga nari narabitse ubwo nari ndi mu gisirikare niyo naguze inzu. That wasn't a real job? kari akazi kise ko gukora sefu wambwiraga wapi nta gukora sefu iyi ndazisetsa What have been lying to me about? ni ibiki bindi wambeshye ntacyo. Well, yego except usibye was no water leak. ko nakubwiye ko itiyo ryapfumutse muri aparitoma mbamo narakubeshye. I don't like the health cookies. nta nubwo nkunda za biswi ujya untekera n'ubwo iyo uzitetse nkubwira ko nzikunda nicyo nakubeshye kindi. Paint, but nubwo iriya nzu twari kuyisiga irange yellow. nanga irange ry'umuhondo nubwo nakuretse nkakubwira ngo irange ry'umuhondo ntacyo rintwaye nabwo narakubeshye. Cookies? wa muginga we biswi irange urumva ibyo ari byo ngo ubajije ngo warambeshye. The honesty that I'm looking for. ubwo sibwo hunye kuri ndi kugushakamo. If you're a pathological liar? ndashaka kumenya niba uri umubeshyi cyangwa uri umusazi. The above. nta na kimwe ndicyo muri ibyo sindi umubeshyi sindi n'umusazi. filime bayise ngo honest thief cyangwa se igisambo kivugisha ukuri kikinyakuri nyine kikubwiza ukuri bigaciyo byagaciye. umugore byamurenze ni urusaza yajyaga abona rukora ngo sefu kubera iki. Why did you rob banks? kuki wibaga banke kuki wiba banke none se nari kwiba inkoko sheri. While I was in mama wanjye yaje gupfa somebody else's war. ngiye mu gihe nari ndi ku rugamba nibwo mama wanjye yapfuye ndi mu ntambara. My dad was half the man he was when I left. ubwo nagarukaga papa wanjye yari yarahindutse Lonely. yarataye umutwe afite irunga aba wenyine urumva mama yari yarapfuye. papa yarakumbuye mama. He was a welder for a pipe manufacturer for over 35 years. wanjye yari amaze imyaka 35 akora mu ruganda rw'amatiyo yariyeguriye ku kazi. Started having a hard time. bitangira kumugora kugakora. Up in the morning and go to work. His productivity slipped, and they fired him. nibwo baje kumwirukana papa. The worst of it was the CEO ikibazo umuyobozi we CEO w'urwo ruganda yanyerezaga umutungo fund. arangije yima papa nyine pansiyo ye. pansiyo ya papa barayimwima He did mbega y'amafaranga y'izabukuru. deal with lawyers. papa yumva kujya mu bavoka kujya guhangana ngo arebe ko bamuhaye amafaranga ari ibibazo birebire. The Silverado, icyo yakoze yagiye mu modoka 60 miles an hour, into an oak tree. arangije amanura imodoka hejuru ku musozi No skid marks. aripfira nyine muzehe ariyahura. Months later, I walked nyuma y'ukwezi to the same bank. jya muri ya banke His money, aho CEO wa papa yabikaga amafaranga yari yaranyereje wari warariye 650 nibayo amafaranga 658 by'idolari. in his lifetime. amafaranga arenze y'umuzehe wanjye yari yarakoreye ubuzima bwose nanjye ndayabiba noneho I never igisambo ariko time of it. nta n'atanu nariye ariko. Why did you keep doing it? kuki wakomeje kwibaza. It wasn't about the money. It ntabwo njye nibaga nshaka amafaranga pe just felt good numvaga ari byiza kwiba gusa byanryohanye. for minds not knowing if my next step was my last. nari maze igihe negurura ibisasu Made me mvuye ku rugamba rero. feel. kwiba banke numvaga bituma numva ndi muzima nyine we yakoraga akazi ko kwiba adakeneye n'amafaranga kuyarya cyangwa iki. nyuma nibwo nahuye nawe How you gave me that same feeling. nawe umpa ibyo byiyumviro My wife, so it's watumye numva ndi muzima. kwiba rero ndabireka. kwiba ntabwo yigeze yiba ashaka amafaranga. warekeyeho kwiba kubera njye sheri. yigo shushu be narekeyeho kubera wowe. the more time I spent with you, the more I realized igihe cyose nagiye marana nawe nibwo naje kubona ko that my life wasn't money or an icyo nari nkeneye ntabwo ari amafaranga cyangwa se kuba ndi kumwe n'umukobwa to feel love. ahubwo nari nkeneye urukundo niyumvagamo ari rwo weho kurusha ibindi byose. But with you, kandi urwo rukundo rwiyumvamo iyo ndi kumwe nawe. naretse kwiba kubera wowe. nuko bimeze ngiye nkubwisha ukuri noneho bice niyo byagaciye nk'icyamamare. umukobwa yumvishe igisambo kimubwiza ukuri. iki gisambo kirakabije. ibaza ariko ati umuntu wariye amafaranga ya papa yagiye kuyabitsa tuvuge wenda muri Equity ni urugero. atagiye kuyabitsa muri Equity mpita mvuga ni noneho ngiye kugira ngo nanemeze uwo mugabo banki yose ngiye kwiba amafaranga aranga arimo hagenderemo nayo bariye papa. nuko yatangiye kariyeri yo kwiba. yagiye kwiba banki CEO wa rwa ruganda yabitsagamo kugira ngo noneho hanahire rimwe. I'm sorry, my friend. mbabarira inshuti yanjye yapfuye. That's not how I was supposed to go. ntago ari uko byakagenze. wa mupolisi wa FBI polisi sike biratandukanye ariko ngiye ikimbangukira nicyo ndi buvuge kandi simumvune. Evans and Hall. Evans na Hall bari he? They were fighting?
bano basore ba FBI mwari muri ku Rwanda. Saw him and another guy taking boxes out. Nababonye baza muri storage unit yawe baje gukuramo ibintu. N'amafaranga. In exchange for a deal that Narindi kubaha amafaranga yanjye kugira ngo twumvikane ba migihano gito. Lagash and tried to kill me. Barangije bibiza ayo mafaranga nari mbarangiye bashaka no kunyica. It was them shooting another agent. Ikibazo barashano na fande wabo ndi mu agent wa FBI. Bari buze kubinkiraho. Gonna believe me over them. Kandi ikindi nta mucamanza wo mu gihugu wanyizera bara ba FBI bakize icyo cyaka ari nge wishe mugenzi wabo fande. Till they find me. FBI raza kungenda mpake mbonye. She was an accessory. Mu gihe turi kumwe nawe barakwita umufatanya cyaha. Sindi mu byemere. Bring you off at the next corner. You wait. Aho nitugera imbere ndagusiga kuri areti hari. Mpamagare polisi. Pushed you into the cars. Babwire ko nagufashe ngagushyira mu modoka ngo watirije utabishakaga tudakorana. Nawe polisi ndakwita umufatanya cyaha. Okay. Je ntabwo nabeshya polisi ariko. You need to get as far away from the city as possible. Okay, niba ibyo utabikora ituva mu gihugu cyane kuri cyane. A bus. Ngiye gutegera bisi. Baker was already down when we got back. Twagarutse dusanga Beka bamurashe. Jumps us. Tugeze mu cyumba aradusimbukira. For sure, but Twakabaye twamurashe ariko. he's caught us by surprise. Ewana yadutunguye. Yacitse. Then he took off in a jeep. Yese yinjira mu ijipe. Woman, but Yari kumwe n'umugore. look at her. Ntabwo nibuka uko asa uwo mugore. Wowe. Tururi. Do. Ibigo ry'icyaha bigishyize kuri uriya musore ubwo FBI igiye kumuhiga kuko. Turned up at the storage unit. Like a decade's worth of crap. Yari yaturangiye ngo tujye muri storage unit anakodesha ngo abike ibintu bye dusanga nta kintu na kimwe kiriyo yadukinishaga kumbe byakuye amafaranga. Knock on Sam Baker's door and tell his wife that he's never coming home. Ibaza uburyo ngiye gukomanga mu rugo rw'uriya muyobozi wapfuye witwa Beka. Babwira ngo umugabo yapfuye. What are they capable of doing to you and me? Ibaze nimba bari aba FBI bari aba agent ba FBI biteguye kuba barashe afande mugenzi wabo. Ibaze ngiye ibyo bankorera bamfashe. I know, Annie. I know. Ndabizi. Yamucanze. Agiye gutegera umugore bisi ajye kuri cyane no bari kumuhiga batazavuga ngo umufatanya cyaha. Katururi. Dore sosi yabo yamuzanye muri gare Nyabugogo. Place to stay. Genda ushaka ahantu utuye muri hoteli. As long as they take cash. Do not give them your real name. Ntubabwire izina ryawe rya nyaryo babeshye. Kandi umamagaze tuvugane za payphone ntamuhamagaze telefone igendanwa. About what I did. But not about how I feel about you. Nakubeshya akazi nakoraga ariko sinakubeshya ibyiyumviro ngufitiye. I loved you from the moment you walked up to that counter. Nagukunze guhera wa munsi wa mbere uza kuri kontwari yawe hamwe akorera. No matter what happens. Kandi iteka nzagukunda uko byamera kose. Ni igisambo kivugisha ukuri. Ni nako filime bayise. Ni igisambo cy'ikinyakuri. Sheri. Umugore yaje hano biramurenga. Umugabo yaramuherekeje. Sheri kansige nkurije bisi. If they had accepted your deal and you went to prison, Nibaza kwemera mu kumvikana ukajya muri gereza nari kuba nagutegereje nanjye tukazasubira uvuye muri gereza tukabana. you're like, I'm never gonna see you again. You will. Ariko ndumva meze nkaho nazongera kukubona. Tuzabona na Sheri. Umugore ati nanjye iyo wemvikana na polisi ikagufunga iyo myaka nk'ibiri nari kuzagutegereza wava muri gereza tukabana. Come with me, Tom. Waje ubundi tukajyana. Talked about maybe in New York. I don't know. Twajya muri New York twajya The bus would be. I have to do. Sheri ntago twajyana bino mfite kubikora. Umugabo ntago ashaka guhunga. Polisi si ubundi wayihungira ukiri mu gihugu nta mahoro wazigera ugira. Uragenda ahubwo ukemera icyaha tukakugabaniriza igihano. Karya gasheni muri yo wemera icyaha utaruhije urukiko tukugabaniriza igihano. Prove that you didn't kill that man. Genda ubagaragarize kuri ya mugabo atariweho wamwishe. Sibyo? Sibyo shushu beyi. Katururi. Mugabo agiye kugaragaza ko atariwe wishe. Arabigaragaza ati uyu mugabo usibye kuba ari igisambo cy'igihatari yanoza ari umusirikare. Yari marine. Marine ni abasirikare batwika koko. Hari za Delta Force, hari marine. Abasirikare b'Amerika bagiye bari mu byiciro bitandukanye, ari special force. Mbega bagiye bari mu moko. Mbanya bamanukire yose se. Namwe rero mushaka ibintu byinshi mwishyuye urusenda n'iki. Dore Noheli iregereje nta nubwo ndi kubona agafaranga avuga ati roke ngo haye Noheli ariko mu ntungure basi ko tutabanye nabo uyu mwaka. Umunsi nge mbona nk'umuntu ambwira ati roke uri muri momo nguhe ka Noheli ko Noheli yegereje hahire rimwe. Mbega ikibazo cyanyu mwitwara nk'abantu muzakora ubukwe. Sasu yatangiye kuza kwiga kuri baba agent. Witwa John Evans ni wa wundi warashe. Atangira kumwigaho. Atangiye kumwigaho ubundi uyu muginga waje akandasa. Shaka kunyica dore ngo uyu John Evans. Aba agent ba FBI bicaye hano.
byabacanze. We, Caught his fingerprints from the hotel. Koko ibikumwe bya kata twabisanze muri hoteli. James Dolan. Amazina nyakuri ni Thomas James Dolan. Clean. We got a match from his military record. Icyo twabonyeho zero umusirikare. Lifer. Yari marine. Expert. Ndetse yateguraga ibisasu. Efficiency in blowing safes. But he retired 9 years ago. Yavuye mu gisirikare imyaka 9 ishize. Do. This guy with an in-and-out bandit, that would make him a civilian about a year before the first bank robbery. Bivuze ngo uyu mugabo yamaze umwaka ari umusivili mbere yuko atangira kwiba amabanki. PTSD's taking care of the rest. He seem crazy to you? Yeah, he did. What about the girl? Uwo mukobwa mwavuze yari kumwe nawe. Camera picked her up outside the hotel. We pulled the Kamera mu nyanza ya hoteli. divorced a few years ago. Nawe ni umugore twabonye ngo yahoze afite umugabo baratandukana. Dry with a gambling habit. Ndetse umugore ngo yajyaga akina n'ibintu by'urusimba agakabya. Seems to me she's not very good at picking winners. Who am I to judge? Hard to know what her involvement in all this might be, but she must know something, so let's find her. Uyu mugore tumushaka babona hari ikintu azi. Wilkins. Yitwa ndi Annie Wilkins. Sawa. Turajya kumushaka baza hari naho akorera bano baginga. Umugabo afayo. Annie. Are you okay? Yeah, I'm fine. I said to use a payphone. You're in New York. Arakubwiye ngo ujye ukoresha telefone ziri zo ku mihanda. Security camera unloading. Umva abakosore ba FBI kamera yo kukazingoreraho. Yarabafashe bari kwinjira bapakura muri ya storage unit yawe. Another on camera. Ubizi gute ko bari kuri kamera? Annie, Annie, uri he? Ndi ku kazi. Off the bus. Bivuze ngo nakurije bisi uyivamo garuka. Yego sheri. Ba basore hano mfite ikimenyetso kamera yarabafashe bari gupakura ahantu wari wabarangiye twabikoresha tugaragaza ko ari byo bapakuruye. Right now. Muri storage unit yawe. Ituvayo nona. Tuvayo nona. 911, please hold. It's an emergency. Please hold. Do. Mugabo nawe arebye hano. Hari ikimodoka yabonye bari gupakurura. Annie. There you are. Annie, uri hano. Ubwo atarajya kureba aramufata yari afite simu. Yari afite amashusho y'abantu. Oh. Uri hano agari sheri wanjye. Oh, you just rob banks together? Mwibana banke muri kumwe. I don't know what you're talking about. Ibyo uvuga nabyo nzi. Hey, wese amenye ko umugore we nimba yamurije bisi ngahunga umujyi nagende agasubira ku kazi. Dollars tucked away somewhere. Uriya mugabo yatubwiye ko ari izindi miliyoni 3 zari zisigaye twe twatwaye 3 gusa ziri. Maybe in another one of these units here? Ese zishe mu yindi unit irimo hano? Where's the memory card for this? Memory card sasa y'amashusho afatwa nariye mugora cisheni. Ciao, katurare umuryango urakinze. Vayo. Hey, kubita umugore. Uyu mugore bakubitana umugore w'umusirikare. Kuramenye. Umusirikare wari waremeye kureka ibintu byose n'amafaranga yose yari yaribye kubera uyu mugore. None bari kumukiniraho. Ndebere. Amafaranga nta yari hano. Nimba ushaka memory card ribara muri turuwari. Memory card nyine barabizi ko ari amashusho yabafashwe. Kobwa kore ikintu hano. Bebe. Finally? Urambesha? Turn out what? Umukasi mu kaguru. Katurori. Hey. Mukobwa acaga sheni. Vayo hano wa muginga we. Do. Mukobwa zano. Ku mutwe. Ciao. Katurori. Biranga. Uyu arabibona. Ibintu wasigaye hasi. Do. Hey. Kubita umutwe hano. Mukobwa amenye apfuye. Uyu ari mu nzira zatabarishiriwe. She was a witness. Manu yari n'umutanga bamye ari kuzabivuga. Arapfuye. She's about to be. Agarapfa agiye kumurasa. Uretse. Ntabwo wakomeza kugenda urasa abantu wakikurikiwe. Kumva? I think she's dead. Yapfuye. I don't feel a pulse. Ntabwo ndi kumva umutsi yapfuye. Camera, it's probably on her. Ushaka memory card iri amashusho yuko twaje hano tugapakurura ibintu. Take care of that, I got this. We shaka ibindi wito bino ndabyitaho. Katururi. Yeah. You sure there was a memory card? I don't know. Urabizi neza ari memory card iri hano? Yego musaka ahubwo. Bashake memory card y'amashusho yabafashwe. Ni muri Aurora. Hey! Umugore baramwishe. Mundebera ukuntu abantu bikururira ibibazo. Umugore bishe bano bamaze kumwica bahise bacaho.
uyarababona iriya modoka si yabo mbonye mugabo zano hey kugera hano God. do sanze umugore we ahita amupakira mu modoka yihuse cyane arebe ko yatabara. Hello? I need some help here. Please. Nkeneye ko mumfasha. Bimeze bite? Okay, get on an IV, saline. Honey, you can Get a seat. Katururi. Yisa mubangukana kwa muganga barebe ko bamwitaho. You're gonna be fine. Let's move. Sir, I need to... Nya. What's the patient's... Bamukurayo. Bihuse cyane hari ahandi umugeza. Mituwere yiri hehe se mbere yuko dutangira kumukoraho? Not that I know of. What's your relation to her? Mufitanye isano. Actually, Nyine ndi abona polisi kandi ari guhigwa. Ndi. this isn't my... Ayo maraso ufite maraso ntagara yanjye. Ahita cyo. We! None se nyakuba. Ahita cishene yibye ikimodoka. Uretse uzure ku film iryoha kuri telefone. Amagara kuri FBI yabanza nabiyame. Nundi munsi. Mereza mwana. Kibagiye bakijomba ibintu by'imikasi. Cyakubiswe. Man. Smart. Telefone. Meya zaraduhamagaye nando. Fandi. Ski. Nims. Yego. Who's on the line asking for you? Hari umuntu uri ku murongo ushaka kuvugana nawe. The Trace. Tugiye gushyira telefone twese tumwumve. Umve. I tried to turn myself in. Nagerageje kuza ngo mumfunge. $3 million. Baha miliyoni 3 z'idolari. My God. Uravuga ibiki? Hey! Kuki sheri wanjye mwamukoze biriya? Ntahuriye nibi. Nandara byumva ntabwo yarabize. You there? Uranyumva? Baramwihakanye. Doran. Agent Evans. Agent Nivens. Come on, here. Ndakuziye. Agent Nivens. Nagerageje ko mupfuga murabyanga. Mubishyizemo sheri wanjye. Muri no kungira umusazi. Ndakuziye. Hey! Kandi avuga tuje nagasara. Ndakuziye. Itajugunya telefone ye. What I can't believe is you. Ntabwo nakwizera. Ibintu. Is that so? Well, don't go getting any brave ideas. Nta gitekerezo kizima cy'umutima ukomeye waba ufite wa muginga. Katururi. Urebe. You got a trace? No, it wasn't long. Imbere murayikurira wapahamagaye igihe gito cyane. Grace Hospital in a stolen van. After he dropped off his girlfriend. Afashe Sherenga mujyana ahantu mu bitaro kwa muganga arahamusigaye itaco. Ngiye aho kwa muganga nuna. Katururi. Gusa muri bari ufite ubwoba. Bari ufite ubwoba. Buriya mu bantu babiri bari gukora igikorwa kibi haba ari umutive ndamushuka tutwike wana. Ubundi se yakuri abajya bashuka abantu. Rukiriga bakagushuka bakabikumvisha. Ngiye ndi nkubisinziri iyo nyirigise mita nkwica. Nta muntu ubundi ujya uvuga izina ryanjye. Mujye mukina n'ibindi bintu ariko nibigera kuri Rocky umugaba mukuru w'ibyamare mugire n'ubwo mvuga ati Rocky se shaho aha. Itabirangira. Nta muntu ujya umvugaho. Yakuri njya mbona imbere ngaraki ngo nkwe. Suspect light blue Ford Econoline. Uche kwa ndamubonye over. Mupolisi aramubonye hano. Aramubonye. Hey, abantu umupolisi ko yamubonye akatakata amwihomo bimeze biti nuko dutangiye. Hey, honest faith aramukurikira. Kwibutsa izi filmu zisanga ku gasobanuye 250.com ni website yacu. Katurori katiri modokano. Hey, abantu barabyumvishije. Baramushaka bamwica ataratanga amakuru. Baramushaka bimeze biti. Uyu arababona kumeza imbere. Mzee. Do. Hey. Modoka yikata gutyo. Bimeze biti. Murabizi akomeje mu majyepfo ya Westbound Hillington. Turi. Katururi. Yitsimba hano. Niki. Yeah.
bano gukurikira arababona ahita asubiza imodoka inyuma, arababonye bamugendaho, subiza imodoka inyuma, arababara, niki yambara abagenga, arabambara. Hey, bamenyereye umuntu utamenyerwa, yashatse kwifungisha baramumenyera, bamenyera sheri we, yari yemeye gutanga $9,000 z'idolari akemera kujya gereza kubera uwo mukobwa, none bamenyereye uwo mukobwa. Reka nze mbereke icyuki cyanjye bazi ukuntu yamvunnye mutereta. Hey, katorore sasu nabo barashaka kubaho. Hey, FBI koza ari umusirikare, kandi umuntu yahoze ari umusirikare n'ubundi akomeza ari we. Fire. Hey, hey, bizabite uyu mena parabolize hano. Fayo yarebona ko bamuziye ahita yimanukira. Fire miliyoni 9 zirarikoze umugabo arimanukira atyo. Hey, umuginga barashaka nazazi ndesheshe tasigaranye, kumbe hafu hari undi uri mu nzira. Ni Nando, iwe nagazi agakino kose uko kameze, ari hanabona ya modoka iriya niyo bambwiraga irimo ikigezi cya nabi. Iriya guhindukira abona Nando. Hey, ndapfuye uyu aramwomeka. Hey, bimeze bite FBI? Zingira n'imodoka bano nibo mwana uburyo bakatamo imodoka ukabona ko perimeta ari ingurano. Vayo, bimeze bite? Katanu kurikira igisambo. Bimeze bite? Igisambo cyurirana wambonye se uyafayo. Hey, vayo tondagira hano, urakurikira. Urebe niki tarajya kure, buretse punch cy'igisambo gifite agasuzuguro kirakubita fande wa FBI, udupfunze two ku matama baranigana. Bose bakoze kose, bose ni abagabo hasi bari kunenga.